ndabara mu kici bakumva mbone ndetse aho yereye abadikira kuno bose nabaye kazi mu kiganiro gisanzwe nigise w'Imana ubwatsi n'umwa y'Imana bidasanzwe kuno munsi cyagira byinshi bitandukanye ndetse muhora mubona hirya no hino hatandukanye ndetse n'amasabise byinshi agiye kutubwira ndetse murajya kubyumva nabo nk'uko nabaye kazi murakoze kutwakira mu kubano no gusangira muri gasanzwe turabasanzwe kandi cyane abataza n'atina nitwa Joshua uvuga kiza Joshua bashaka ko dr donner ici ama kaba umukozi w'Imana umukozi Burakimaze yingiye kwitwa kugira ngo ikorere icondi umunsi cyane nk'ikizwe arakijijwe inzira Yesu kare mwandi kare mukiza kandi kazoza kandi azotwara mu ijuru kandi azogaruka tuganzanye n'imyaka 1000 ngakwisi ndo kandi sibira kuba mu ijuru bishasha na Yerusalemu shasha mani ba sanzwe ndongo ishengero gisaba church sanzwe murani ibikorwa bitandukanye mu musozo masengesho mana kajimana ma kubaka sanzwe nisha kuma social media cyane baje muri shafu cyane cyeka watwate kugira gusobanukirwa ndetse n'abasanzwe bamuzi uko haba tukaba tubanje kubasaba kugera ikomante share birango na subscribe kugira ngo tubazane like kandi cyose yacu twabakunda cyane ego haba umukozi w'Imana twari kubona ibikorwa bidasanzwe kuko barategura cyane n'amahitamo ndetse bavuga ngo tugende genda mu misasari cyane kandi bari Marines n'umutima tugenegene cyane mbega bakoze cyane babizi ko abantu bamwe babona ko ari amahiganwa kuko jewe nabishize muri cadre kurashimira ibikorwa n'amahora z'ibikora n'itariki y'ukwezi kw'indwi gusa ni abantu benshi cyane bari igikorwa rero kizana abantu benshi kaba akaje yuko abitirwa Kristo bose ko kiba ama je numva ko abakozi b'Imana twogikorana ariko bakozi b'Imana mu bwibeza kandi benshi twaratunga n'utwone baca baza gushikira no kubana natwe kandi manirageza presence yabo tubona muri imyaka yose ama twumvira no abakozi b'Imana bari hinje bo ubutumwa bwiza bwabo bamaze kubuvuga twumva mu modoka twumva mu mazu yacu twumviza tuko turasenga tugareka tugira akajyo gushimira saje rero narabaye muri ibyo ndazinzira abantu bacamo kugira ngo bakomeze indirimbo z'Imana rero n'ibyo urumva ko zo guhimbaza Imana ariko n'uwayisohoye nyaciye atanga sabe mu ijuru wayitanze kuri radio kugira ngo twumve imbaraga nabwo twumva nuko yo kubiriza benshi niyo mu miryango rero ishobora gutuma ziba nyinshi indirimbo nyinshi kandi zikumvizwa na benshi niyo twace tuvuga rero umwanya wo kubashimira kubashimira rero nari kubikora jewe nkaciye bari kuvuga ngo yeretswe uwa mbere ari gutuma wundi avuga ngo profeta Imana yamubwiye ngo ibintu byashimira muri uyu mwaka cyakabiri bavuga ngo twigize nk'ishengero ko turavyemerewe tubazirira indirimbo twavuga muri uyu mwaka muri inziganyaka mbere umugisha cyane indirimbo yiwe turayagashimwe ku mwaka n'ishengero ntangorane zari kuba aba rero ndavuga ko biba gutyo reka ndondere basi aho izi ndirimbo zicaroze kugira ngo bikunde yuko baza kuvuga ko dushimiye nibe icyumviro cy'ishenge nibe icyumviro cy'umuntu cyangwa tubicyumviro bavuga ngo kiragaza ko icyumviro challenge no cyo turondora y'umuntu nyesha makuru Kristo yasaje amazimyaka 20 ku maradio kw'indirimbo zicayo ku maradio kandi tuzi kwakora kusanganira basanzwe cyane experience ya award maze cyane turabizi kama big sowe mukozi w'Imana baramuzi turamuzi mukozi w'Imana mwiza muri ivyi deja bako afite umuco abaririmbyi ko turusha kindi n'umugisha w'ijambo afite kuri akubamu ama basanta asanzwe mu social media tugomba rero ko abajiri representa bose cyarimo kugira ngo bo bicare badeside ni nabo bashoboye kuvuga uyu mbega babatora gute umwe akavuga ngo muririmbyi kana akavuga muririmbyi gospel undi akavuga gospel ndamumva kuri nari bakicarana
bareke gushira uyu uwo bahurije maze guhuriza rero ko bahurije ko muri abo rero niho hazovamo bakategori kuko by'igicapona babyina kuva gushimira abantu bakategori yabo muri ibyo naho cyangwa papa donc ma muri imvi umukobwa cyangwa umumama worshipper muri imvi wo muri diaspora umwe cyangwa groupe imwe dufite amakipe menshi meza muri kino gihugu twashimire rero baraduhezagira abantu bacu mazu baririmba indirimbo zabo turi turasiririmba barakatubwira ngo dushime amatwice cyumvira ko babaho n'uri muri populaire ama social media cyangwa batogo social media umwe yo abandi batubona juri mu dusaba ngo tugana ama cyumvira no kumarte tugana cinema harimo yigisha kandi cyo dinishegera kw'amasoko kugira ngo yigishe abo muryango w'ahantu bashimirwa uzokora uvuge ngo niyo washyira pakaka hariya niho zishimye twebwe turarondera iyo nyungu y'ibintu bituma muri kazoza kandi izotuma n'umwana muto ariko arakura ejo atazovuga ngo ngomba nanjye gutwara East Africa Award aca badana ariko abuze ngo ndagutwara ibyuzuye award cyangwa kugira ngo ndirimba gospel kugira ngo bikunde kuba byuzuye award kwicyo bintu vuga tuno bakagenda twese tuna baririmba kandi kuvuga ubutumwa no gutegura kazoza no gusunika lista asohoka so cyo bituma dushimye basanzwe bari twarakora kugira ngo usanzwe yaraheje gukora soye ku gikorwa usanzwe ufite nuko zazo igikorwa kure mu nzu gitwaye kuri radio twebeza givesi y'abana b'Imana beza gitwa tuvuga kwiza by'Imana ndiko zabo cyane kwibaza ariko barakurikira n'abashoboye mu muco ndetse biganwa uko dukorera kuri creativity ndetse ko barashoboye gusobanura abantu rero benshi bakunda kugatembera ndetse kenshi bakunze kubivuga sinone no munsi kigaje imbere y'abana mbega nk'abantu bavuga ku icyo nk'intahe gatoya abantu kenshi batera gatoya nk'intahe gatoya abantu yawe kandi hari n'izindi zose waciye n'abantu nk'abantu nk'abantu baba bavuga cyambere nyanimwe kubona atambuka aca kugira ngo niko tutambuka kubera ko yigeze kubona abantu batambuka bavuga n'ubundi atambuka bafise bavuga cyambere ni baba bafise umuco ujyanye n'ivy'Imana Musa rero ko Farao azibigigama vya Farao niwe nyene Imana yakoresheje kugira ngo aze akure Abisirayeli ababwire indi Imana Paulo yaricishije ariko nyene Imana yari mu formule y'Imana rero twamubwira ariko umuntu yumva ko bivuga muri cyo gihe Imana yahisemo gutoranya cyukura cyo kimaze kugira ngo igaragaze ugushobora kwayo kamasi ahitamo kuko umuntu yahisemo byogorana guhitamo ibintu ko n'ibintu gashoboye gukoresha ubwawe bwenge gutohitamo kuruta motize ibintu mwe muyera ari wakora cyane umuntu akumviye sababu ubwenge umuntu ubwenge bwizera cyane kandi cyo kamera ubwenge buri mu kindi kintu cyo gese nuvuga ko nabihisemo yarampisemo aragaheza bigo abantu gusaba ko amaso bakavuga ngo Imana yamuhisemo bacabona ko kumana byose bishoboka ariko bakibona ko nabihisemo biragora ko ndabo byose bitamwitamo bisaba kuvuga bisaba kutangisha bisaba gucika bisaba guhagarara imbere y'abantu biragoye kuvuga Imana itari kwiraboneka baranabona ibikorwa by'Imana biboneka n'abaca bagerageza kubyitirira shetani umucamakeni Imana yahisemo rero kuba yaramisemo barako nyine bigoye kwigisha ikiganiro kuko ndayiserukiye numva ko yashimye kugaragaza ugushobora kwayo biciye kuri nakaco ko Joshua kera yarazi umuntu w'umujyana mbega umunsi wa mbere byari bimeze bityo byagenze kugira ngo ugere ziriya ndirimbo nziza nangore kugatije bumva hari mbega umunsi byari bimeze bityo byarakora byari bimeze bityo n'abantu bari kwatubwira Sobora kenshi indirimbo za gospel n'imba z'amarapfa indirimbo zisi narazikora cyane ari sinasora indirimbo kamwe narazikora gura pe usigura ngo byari mu bintu nakwererwa kuba muco ariko Imana yamitamo nuko ko nigiye nakigijwe nako ndo tunyereka kandi mu birinda bivemo akazukora indirimbo z'ugende bya nayishita bivuga naciye mvuga ko ndahita byari no kubandanya cyane bya tatu kubera umuco mwinshi ibyo nasomye muri Bibiliya cyane ko yuko nk'umuntu rero
amaze kutugera kuri Yesu reka mvuge ibintu by'Imana Yesu ashobora cyasora indirimbo Imana yangiriye neza kuna gutasora hipa kwa gospel cyo ariko kuvuga ko ayaciye akora bya bindi byarasanzwe abizi ariko umunsi babonye naseruka ndiko ndavuga ubutumwa ngo barabara bagakizwa bavuga ubwenge nabwo bukuye zatumye babona igikorwa c'Imana cyangwa igikorwa c'Imana rero mu ncamake byari biroshe muri societe ufisana bagukunda babonye banditse ngo sizosubira kuri bamavuga byakubye bizokunanira abandi bakubwira ngo baba unenda wapi uzigende ibyo giyemo biragoye byananiye abahambaye rero kenshi ubinesha iyo uzi Imana yaguhamagaye yariyo umaze gufata imigwa kuraja bamenya ngo ego ndaza guhura n'iminsi ariko kambandanye ngenda bakora hari abantu benshi bakunda kuvuga ati ngo iyo cyaje ngo biganira ngo tumaze gutanga ko mu isengero bari bifuza kuba abantu bari kusa hasi cyangwa baramuka iyo kwa kintu n'abantu bakeneye kugira nk'isobanuro hano munsi wageneye yabo kugira ngo abantu bari ko barategekira bashobore kuzitahura mbega kibone bera mbese abacenga mbese niko ndorerezwa ku n'ishuri kubera ko ivyo mbajije sevye nabitanga niko cha Daniel 10:10 bavuga ngo ikiganza kiramukora ko acaba hasi bajye abantu bagakora ko bakoze ukora ikiganza c'Imana bashobora kuboneka no kutaboneka ariko kiriho kuko Imana ni mwe babizere ko Imana ibikoze kwa kuko Daniel niwe yaguye kubera ko yakozwe ko n'abajye abantu baragwa kubera ko bakozwe cyo nemera kandi cyo nemeza Yohana bonye umumarayika abandi bavuga ngo Yesu cyangwa bareka wa Yesu yarakuriye hasi ibyo ni bibaye kumva ko byo bateri intege bakavuga ngo final y'Imana yatwire yakoze kwa kabiri araga imbere ndavuga Mana ndagushimiye niko ndishikaza cyane ndagushimiye kuko umeze abantu kuri ngaho naho bakabona n'amaso ubwo rero ufite ndafise demone cyangwa nk'uwakiri nashobora kubona Daniel na demone amanike Yesu yari yavuye ku musozi yasanze aca hasi rero ibyo bindi Yesu yakora rero kandi akaba yaravuze ko nzokora ibirengeye ibyo yakoze nishiyo biyo yonyene kandi abantu ico bakiza uko woshira ukizera ku Mana ubona neza kwa kuvuga ngo ko bijya gukora yigeze kubona yo hano bateka Yesu ko cyigeze cyane ko ari ingana rero yarabikoze kubikora kwanje ngorana ubwo iyo ko atabikoze nkabikora bato bavuga ngo none tumubaze Joshua ariko ko yarabikoze bababye bariko baramubaza we bagize amakenga kuko nanje navuze ko bibaye mu izina ryande rya Yesu ibintu byinshi ndagucakurire byose bane rero kenshi bakunze kuba konta kubyaba benshi barakoze twashimana ndabaza abantu benshi bavuga ati bene kumenga arakunda kuvuga abaho mutsi sirimo byinshi sindamuzi mu cyaba kishima manda nawezi kama kunyana muvuze niko abandi bamumbi mu bantu bataraye yizera cyane yemeranya cyane ko impinduka itegerezwa kuba mu bibi bijya mu byiza bisaba ko amatwi yanjye ndagaburi amamvuga ko umunsi namumenye ubwa mbere muri Imana yageretse aka video nari kwigishije muri katese avuga ngo rabuye umuntu aka video saga ni video navuze ni ngo si Yesu afite urufunguzo ndigenda rufise rumwe ngo turavuga ngo ndavugana n'isi atazibiriye ndamutware Yesu yavuze ngo Petero ndagoye urufunguzo Yesu arufise cyangwa ni Petero niwe Yesu yubakiye kwishengero so Joshua Yesu yubakiye ko Sabbath church kuba afite urufunguzo birumvikana rero umuntu agatahura rero kuba ko cyambere umuntu nizo gutwara umwanya rero namanemeza ko avuga Imana akavuga Shetani akavuga n'umuntu cyo kimwe ari Imana ivuze ivuga neza ndacyohe ari Shetani ivuze umuntu naco gitwara akabo tunigana bose abinyama n'amaraso canirukana Shetani mu izina rya Yesu kama Shetani kwa jina la Yesu sujya mu cha numero kwiga Shetani ariko kandi umuntu wavuga umuntu rero umuntu avuze ashoboye kuvuga kubera inzi sinzigo
cyo bashifasha n'inyigisho sinzi ko ari bari muto cyakabiri umuntu avuze ashoboye kuvuga ko ishari rero arashobora kumwica ko gutera imbere byara mu buzima bwacu batwinjiye muri Kristo Yesu kandi tuzoreka gutera imbere icyo gihe kindi twakora kuko tutabona gutera imbere kugira ngo tugere aho bitakumushoboka patuvuga iyo rero umuntu avuze kubera kutamenya cyo tugwiza inyigisho kandi twatwemeza ko umuntu wese atuvuga yemera ko twigisha ko twigisha amasaha 6 uwo muntu peut-être agakata kabiri ko umuntu tumwe aba yemeje abantu ko ndumwigisha mwiza kuko yafashije mu masaha 5 n'iminota 80 n'iminota 58 agakora ko umutiri cyo tubana tugwiza inyigisho kugira ngo abandanye yiga cya gatatu mu isi ya internet nesa shwe ko bayo bakurikirana cyane tapi kukoresha kwa no video nabisha kwinjira gakoke navuga kuri Joshua kwandeza kwa nyingi Joshua rara ikute no kwinjira mu vyumviro biri mu mutwe Joshua ni kimwe mukunda no kumusenga ibice bimo cyo abantu abantu bamesha akantu kwega ngo tekereza cyane aso bitwaye ko babi munsi ndatangiye kumumva cyane cyabere nakoze na cengi icyo bitamatoza mu byo ko gendo mu kizira cya kisimye nararondeye sanga shitani mu kugira ngo ari gusanga ari watani namubonye no ko dashobora kumenya ngo yarutse niki nari gusanga ko nari gutura bari byoroshye cyane ndayimubiraje ashobora akoreshwa gusa atadi ndamukoresha cyo gihe ari maso mwari usari maso Kristo yamamara kandi Joshua ukiza tuzimanye mwinshi kuvuga Joshua nacyo dufashije abantu tuzimanye mwinshi kuvuga Yesu Kristo dufashije benshi abantu mwese kuvuga Kristo Yesu ni mukunda Yesu ashimwe mu mezi mu kuvuga ibyiza bya Yesu kuri tibiri byari byose byo babihari kabiri ntavuze asunitswe n'ishari yakorewe Shalom alikeza asunitswe n'inzigo bisaba ko isigura ubugiye kongera nageze ko kubera ibintu asunitswe no kutamenya solution two turayitanga tubandanya twigisha kugira ngo bandanye bagiranye asunitswe no kuboneka tumugire guteka ariko Imana no umuntu wese yo kwibuka ko Kristo agiye kuza vuba Joshua nabyo azotanga n'isoko gitanga nyagira mu masamara ushiki narubuso kugira ngo batabago sinyoge bisinoge bakubona mu ataka no kufuza umuntu atabago kamenyatso hari umuntu kenshi tukunze kuvuga ni kwashe kugenda aho hagiye kuraba nk'umuntu witwa Bushi mbega Bushi rero ari kikuriwe mbega umupaniki nagomba kuvuga umugani ngo umugabo atarisoni bakuvuga mu izina kubakwije kuvuga papa wanje ntabwo so ni papa wanje mu buryo bw'Imana is my spiritual father, is my spiritual coach sanzwe ibintu by'Imana biraryoshye aravuga ngo none kubera iki abantu bakeneye umuvyeyi nk'enda baravuga ngo mushoboye kugira ababarera benshi ariko ije umuvyeyi wanjye icya kabiri babwira ko arondera umuvyeyi jewe ije sinayifise umuvyeyi mu buryo bw'Imana akora muri quartier Seti quartier niko bimeze no kumuntu adandaza itomate n'abakeneye umukontable mukenera itangiye kugira societe ni ibintu byawe binini tagesha kugira umuntu uvuga ngo uyu afite experience kundusha ibyo ndimo afisemo uburambe kundusha none ko abantu bava kwisi bakaja kumuraba kandi batangiye kuva kwisi baja ngaha mu Burundi no bakira gute kiretse kwigira ku watu y'abantu ndoza kubitahurika rero nigira ko byinshi ndiko ndakurikirana ngize kwa 140 kuri Facebook ageze kwa miliyoni 4 zirenga kuri Facebook ndi nyigisha neza kugira ngo ngire inyifoto nyayo egisubire ngo uyu amaze mu gihe Imana yanyoboye rero numva ko ni n'abantu uzogenda cyane ahubwo Imana izofasha mu buryo ngendekesha hari ikindi kintu twagarukaho barigutse kuba umusenyi gatese mu nyuma bifatwa nk'imbuga bari yuko atakirwa abashoboye kugira yarakubimba niko bene kubera iki byahindutse bibutse mu Burundi ni benshi sibaza ko abantu bose baba bavuga nta kibazo cyari kirimo cyane nyine ni nahisemo kutagira comment ku bibazo cyane kugira ngo niko santre
ari muri quartier 7 amazu muri quartier 7 kubera ubwinshi bw'abantu bava mu mahanga ari hato bicara bageza tubarabara ndavuga ko mu mahanga bakabona n'utwukora ahantu hari gucarekana bakibishenge kunini muri quartier D ni objectif yanjye bakiri ikintu kinini cyambere bake dushaka kubarabara cyakabiri abazova hanze babone kutubakisa mu cyiza cyari cyiza nk'amacaba kuvuga yuko aho hantu hatobanda nkako kuje gufogwa bora yo ushitse kugiye kibanza nico kugira ubwogo cyo kugenda ahandi bakora igifogwa zakona nishegere dudu akushegere mu wa Kristo ikibanza cyiza umuntu ashobora kujya mu kibanza kandi nyuma yake maisha kidogo mugabo wakeza vipi ndumupapa abana batatu uburyo bw'umubiri n'abandi batatu abana benshi cyane uburyo bw'imibiri kama nimba ari bafite umuryango bakazoza abo ntacyo byo gusa mu buryo bw'imwenda ibyo minervari gukora ari umurima hanyuma nzakimanza kugira aspect yanjye y'umwuga neza mu mujyi soza amasengesho société civile je fais faciliter par compagnie c'est la Prophet Foundation company ndiye mukameke kutuza mu legend ndazi abana bakora akoye bakora amasandari kandi yakora yavuze nanse ko JHA bakora byo basandari kandi amazina sinari mugabo bakora so company ke Dubai cyaza kumisi so company ke Dubai kugira bidafega bakora mbandikisha abantu gukora rero gikora kugira ngo mbandikisha abantu gutanga ngo baheze gutanga ko nagira n'ibikogwa iyo fashe imfubyi ntazi zigurira amakaye nakoze ibikorwa Imana ikaza kugira irenge byose bituma rero ushobora kwigura n'Imana harona acamba mabwiza akamwemo mu bintu ari ikindi kintu cyo kiravugwa yuko ngo gishakira muri kumurika ku musotsi rubanza barusengero cyane babone twese cyuma twagaho sinzi kari kwibuye sinzi kari ku musozi sinzi hariho twaragira ibyo mbona kandi ngo muri kumura hakorera sinzi ko barakivuze ko kigitangura nca mitamo guceceka kugira ngo kizoseruke cyuzuye mu musozi w'amasengesho abantu baza gusengerayo kuri gatandatu kwezi harahuzuye ibintu by'abantu gatandatu kwezi mbandi yagirwa ndigisha abantu hama hariho maison ya retraite na manjayo na babisiko mu retraite cyane bose yitwa cya retraite muri weekend niyo mba nibere cya gatatu nimba je watse icyumba cya retraite hariho ko n'abandi mugireyo retraite turasenga no gukora imana y'ibyo cyo cyupa cy'amahoteli buraro abantu bazura gukora retraite badushyire ko yari parti ya mbere y'imwe ni nayo izoba ko nta mizorera imfubyi bagatora bafise ababyeyi bararere kwega aho bakura hama arifuza kuzoshika kuri universite Kristo muri kazoza amariyo ni parti ya business rero iyo parti ya kabiri ya business itaravuga ko cyane ko abagoko bakamukoma kazoba ragasi zona no gusohokeramo abakristo bashobora kugira ukoresha kugira baza gufungura iyo bashaka siporo bashobora kugira umusozi iyo ni iko bya kabiri se koteza na misozi baza kugira siporo bakina basket bahejeje bakanyura bagagira inkoko tuzororera inkoko kugira ngo ukize komande y'inkoko tumuntu tworoye kugira komande y'imene tumuntu tworoye imene twaratanga buri mwezi yigeze sasa imana cyose biri hamwe abantu soza amasengesho ya retraite kuvuga n'umusozi w'abashya ariyo parti umusozi amasengesho yubatswe n'umusozi wubatswe iyo parti cyangwa retraite parti zo bakoresha ya famille yanje nyinshi twako turavuga ko cyane twako turapipia cyane ubu abantu baje gusenga twereka ahantu hato gusa ariko baruba ko sale nini izoriberamwo amazi
live recording kugira ngo bakora live recording agezweho bakasana utuma bose aja kwakorera imbokorera kuri heza ndakupa kugomba kwashira ko icyo bita centre difficile nafashije cyane na centre general ni ishobora umunsi w'ikiza nabo bagushira kwashi centre difficile abagiye kubika akarere batanguye kubona ibyiza batarabona shisane nziza zikunda bigenzo zira mu by'Imana kenshi ariko ndabashire ko nakike baje bagorora amaboko hano babigisha kudema ariko kandi bakora akazozi babigisha ubuzima bwiza bwe byinshi umugambi wagutse twaje kuvuga hano abantu borenge babiri wazo kuba y'amazi yo kunywa mu macupa bateremo imyembe kugira ngo tubone ibikuze neza dukoreshe hariho nk'umurinzi nzoshika karabana cyane aho badashobora kubiganira shaka gacitse bure bishitse najeyo nk'abantu nk'umurinzi ya aho isina yacu biciye abaye muri ibyo ndamuntu iyo mwuga shaka kubona tsina gukora bene nk'icyo bawo kumbira ariko ubwoba kuko na kimwe azokora inyuma yo kwakijwe kuko mukizwa no kwakira Yesu kwizera Yesu mwizereye uramwakira bivuga ngo Imana yakunze bari mwisi tujya gituma yatanze umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese nazopfera urugendo rwo kudapfa rubirutanguye iyo mwizera ataramwizera aracyari kwarakora sigura ngo Imana yo kimwa capacity zo kudapfa rubiciye mu kwemeza mwemuyera cyo no kugira ngo kigotera intambwe kwanza bizera ututera intambwe mwaki Yesu akubera umwami akubera umukiza ibikurikira nimba ari we mwami wawe ngo wese tugeza aho tugeze abara ko ibyo dushobora dushobozwa byose na Paul yarabivuze na Yesu adwinkomeza ahubwo je no bahanura umugururire umwakire umuhe kazi ibikurikira aravyitwararika muze muri Yesu cyangwa ngo twoza gute je ijoro nakinjitwemo navuze imirongo 3 naranditse muri telefone yanjye cyangwa nzosora mugihe ntaramenya naranditse Mana mbabarira Yesu ndakwatuye mwemu yera nyobora ibyo nibyo byatumye uyu munsi ngeza aho ngeze bo Imana yarambabariye biciye muri Kristo Yesu nize kandi namwakiriye ntama mwemu yera nahawe ariko aranyobora ibyo amaze kubona mu cyama byose byaragafasha kugira ngo aronke umutima ukorera hagati abantu barabana cyo ndirimbo ndi kumwe n'abakobwa bateguye neza ubireba n'icyo cyane mbega abantu bambana buryo bazokera neza mbega akora amaso yose ku bantu bivuga ngo musuzume n'ibyo akora amaso yose ku bantu kuko bari batwara baho ubuzima bwabo icyo bakubona ko nicyo bakuvuga icyo gikomeye icyo wivuga ko nicyo wiyizi ati ngingo jewe uyubona nagendeye muri cyo twane neza ko atanu abimanitse ku muntu anano ezitoshikana umuntu nagendeye muri siniyubwira ngo kanaka twaragendanye kanaka twarabanye ngo azobibona gute ahubwo nshima Imana ashimye kuserwa uwo nyene utinyo ko nazobibona Petro gukizwa kwawe ushoboye gutuma nawe nyene avuga Imana yatabaye kanaka reka nanje njeyo ndaguteye intege simye maji yose ya shetani isi n'ibyayo n'umuntu munezero muri Kristo Yesu ibyo ndavyemeza mwakira uyu munsi kandi Yesu naza kukugira umupfubi azavuga gutuma ugira ubuzima nyabwo kuri hasi bivuga ngo rije wizira kugira ngo utari kuraca kuri Yesu kuraca fatse bibuke Yesu niyo solution y'Imana kugira ngo tuve mu ngora kugira ngo indi yose ugerageje ni y'abantu kandi z'abantu ndizishika gerageza niyo solution Imana yatanze utabariko muri yo Imana yashizeho ikurikira uzomenya ko Imana bega hariho ibikorane biba kuratubwira no mwaka cyane biba byose abantu bavuga bashaka kuvuga abagize kutabira kuri tariki indwi z'ukwezi kw'indwi amahanga ibikorane bikomeye ngarukamwaka ubundi batangiye kukimenyera abantu bava mu mahanga baza kukiraba ntiwemerewe na gato gusiba ntiwemerewe kugira eskize n'ibyo ngo ni rendezvous y'Imana n'abantu ku isi gusa muri icyo gikorane tuzobera kuri zone Kinama aho tuma tubona ibyiza bidasanzwe abantu babohoka abantu bakira abantu batabagwa abantu bakuru mirakoze
muzoze mu kugira neza kw'Imana. Nicyo gikorane uzobanga akaryo ko gushimira abaririmbyi n'abandi bakozi b'Imana. N'ibindi bikorane byinshi namenye bitegurwa mu ntara zitandukanye no mu bihugu bitandukanye kubera bivugwa twanya twishira abona ko ari bikorane tutavuga iyo viza tarasohoka cyangwa tubone ko twavuze iyo tukazobana na private stage. Ega nico bashobora kuza cyane cyane kwaje ibintu byo kugira ngo bigume biryoha. none ngo nimba ashobora kuja n'imodoka sigira ngo ntaje na private jet sigira ngo mu bigira na rega uzoza n'icyo zofise ubutaka ari byiza ariko wizera ya mayizere binini twa tubintu binini turizera ko n'ibintu bizo deja ibisi binini cyane n'icyo twahereye twarakiye Yesu niyo muri ibyo twakorera byose aba tuca kusoza abega cyane barakora yani batamu kugira ngo cyambere ndemeza ko umuntu wese akarangurikana kuri mwanya urakenewe n'imana cyo cyiza no gushyira mu biro byiza wumvise ibyo wabonye bibi amahoro ariko ari icyiza akivuga ko kandi akishimiye nawe ugerageza inzira zose za solution yawe ushobora kugira solution nziza kuruta solution propoze par solution y'Imana ya propose yabaye imwe ko isi yononekana ko abantu bariko barapfaruka ko abantu badafite ubugingo burashira reka hatangwe umwana w'Imana habuze umuntu n'umwe yo gutabaza Imana itanga umwana wayo w'ikinege uwo ni Yesu Kristo. Iyo proposition y'Imana cyangwa iyo solution y'ugiye utari kurayibamo wumva ufise n'isonje bino mu Yesu baramwakiriye abera byose umunsi ndiko ndabaho ubuzima ndiko ndabaho ariko si gusa bafite ubugingo budashira kuko kubana nawe no mugabana wanje n'ubundi mbana nawe icyo nicyo cyambere muvuga cya kabiri ntucikine gituma ucitse intege nuko maze kuraba mu mpande zose usangana no mu gutabara kandi mu mezi zawe utagifite icyo zokora ariko ari Yesu niyo mushira kwa maso araza kudushoboza no kudukomeza ikindi bitandukanye n'ikibi isokorera kugendana n'Imana nziza ntamvuganye n'abamaze kwizera ariko batarayizera izera Yesu aza gushoboza kugendera mu nziza Imana ibahoze. Murakoze cyane abariko bakurikirana abashimye cyane ko bari Morning Burundi, Uburundi burake.